TV News re tla ka tlhamaloko go yana go sa toropo kgolo ga borone a re simolole pele ka go lebelela ditlhogo. Tautona Advocate Dumaboko le lekoko la gagwe ba etetse madirelo a dirokete a SpaceX kwa Los Angeles. Khansele ya Serowe e tlhaelelwa ke madi. Fast Stopper sa ya golele le sa magosi di thulana gompieno mo leking ya FNB. Motagetse dumela ke yona ra banteng ka la Katshane ke la matla bebile rona le gantse ka puo ya diatla sithi ke gakwa o tla go le retsetsa metshameko a re simolleha. Tautona Advocate Dumaboko le lekoko la gagwe la nang le lone kwa Los Angeles, California ba ne ba etela kwa madirelong a go agiwang dirokete a SpaceX Rocket Launch Factory le madirelo a Starlink Mini Production malatsi hela pele ga go simolisiwa semmuso ga go romelwa ga maranyana satellite ya Botsat 1 kwa lefaufaung. Ditlhaeletsanyo tona wa ditlhaeletsanyo le ditlhamo David Tsere o ka ile ha puso e beile pele dintlha tsa botlhokwa mo maitlamong a go godisa itshulelo a ikegileng ka dikitso le maranyane o supile fa go beeletsa mo go direng ditshekatsheko tse di tseneletseng le ditlhamo e le tselangwe e ka atolosang mosepele wa go tlhabolola itshulelo ha tseleno. Tona Tsere a re ke ka mo maiteko a tsweletseng a go semolisa khansele e tla bong itebagantse le dikgang tse di mashetla tsa lekgotla la National Technology and Research Council le kalone le tla akaretsang tsotlhe tse di tla fefosa maiteko a peeletso ya madi gareng ga tse dingwe go nonotsha mosepele wa go tlhabolola lefatshe leno ga se nnela ruri. We are going to have a council, a National Technology and Research Council, and under that council we are going to sit two components, the funds that we are talking about. That fund, the first fund is the Research and Development Fund. This fund it will be linked to the universities, the researchers, and everybody. That is your University of Botswana, your BUST. In fact, part of the reason why we are here under BUST because BUST benefited from this fund, research. Now, there is going to be the second one, innovation now, where we are going to implement whatever we have agreed that it's of importance to us. As a country, strategically, it's important to turn from not only research but into a product. So, and we have started. Work has already started ritual in that regard. So, I think in the long term, rahobona the benefit ya madi aratse nya mo research. Ha so gore ke itumetse thata ka research ka gore in a way ga re develop. We don't see any products out there. Let's say we tell ga go tswesente le madi a rona ra dirisa mo research. To tell you the truth, it's well over 400 million annually. The main thing about the council is to try and cluster these issues so that they are aligned to the government objectives and where to go in terms of research. What do we want? What do we want to achieve? In the next 10 years, 15 years, what do we want to achieve? So we start putting money into that. And then eventually now we put money into the innovation and the actualization and commercial. Mokanslara wa kgaolo ya Gumare East le Tubu ke Bonyemedisa Mbwe o ntshitse mogopolo wa gore khansele eo e kope puso go thusa barui go kentela bolwetse jang kokomane kgotsa lampiskin kwa kgaolong eo. Mokanslara a re o dumela ha seo se le botlhokwa ka go sephala gore barui ka bontsi ga ba kgone go lwantsha bolwetse jo ka go ikentela leruo. A rutle Tiny Tsukudu. Barui ba go ka vango ba ipelafatsa thata ka dikgomo jaanong go runya ga bolwetse jang kokomane go ka tsenya botshelo jwa madirelo a Botswana a nama ya kgomo mo kotsing ka gonne madirelo a ikaegile thata ka go romelwa ga nama ya kgomo kwa mebarakeng ya mafatshe a kontle. Ke ne ke buisa se ke gore mo kgaolo ya rona tota re thasitswe ke malwetse mme ebile re le bantsi ga rena yone itshulelo ya gore re ka kgona go ikentela ke ba se ka gore mo lekgolo ga go ka tere ikentele ke ba le 20 hela ba ka kgona go ikentela yana ke ne ke kupa minister gore a re thuse a re kentele bolwetse jwa lampiskin mo dingwageng tse di hitileng goremente o na thusa balemi barui go kenta jone bolwetse jwa nkokomane
jero bo bitsang lampi skin mme mo bogompieno go emisitswe ka gore bolwetse jo bo laolesega ke bolwetse jo le gore bo amangwa le tlhokomelo ya leruo. Bontsi jwa makhanselara bo ne jwa tlhopha go dumalana le tshutiso e neng e ntshitswe ke Rrembwe. Mathata a matona e le gone gore barui ga bana madi a go ka reka one molemo wa bolwetse jo because molemo wa teng wa a tura. Jaanong ga go ntse jalo ke gore goromente a itame jaaka a itamile mo maitamong a gagwe a UDC mo page 129 a sopa gore wa go leka ka botsotlhe gore barui ba te ba kgone go ka rekisa dikgomo tsa bone mme barui gore ba te ba kgone go rekisa dikgomo tsa bone le ena a kgone go direka ka tlhwatlhwa ya botoka ke gone gore a kente le malwetse a tshwana le one. Itsholelo a seo le ya mele goromente ba tswana ka bontsi ba amile ga bana bokgone jwa gore ba ka kgona go ikentela dikgomo mme ra etse seabe sa dikgomo ga o bua ka beef industry o bua ka dikgomo. Tsone dinako tsonetse ke yone nako e le gore jone bolwetse bo nna bo tshwenya balemi ba rui thata mo kgaolo ya Okavango district go tswa hela gone go gago go ya go ema ka bodiko. Tshutiso e nngwe e neng e ntshitswe mme ya dumalana ke makhanselara e ne e le gore lephata la lefatshe le temothuo ka go dirisa ba tshireletsego ya dijo ba dire gore tlhwatlhwa tsa thekiso ya nama ya kgomo di tshwane lefatshe ka bophara. Tiny Tshukudu, BTV News, Gumare. Moepamagala wa Morupule o supile ha go hema dintsho mo moepong wa bone bo dingwageng tse di 24 go fitlheletswe ka go bereka ka bonnokopila le go sala morago ditsetlana tse di maleba tsa pabalesego mo tirong go netefatsa ha mongwe le mongwe a boela lapeng a babalesegile. Se se builwe ke mogolwane yo kametseng tsa pabalesego mo moepong ka ha simodisa maitlamo a bone a masha a pabalesego a tla go gang go fitlhela ka ngwaga wa 2027. Gabriel Mereki ka Mogolwane wa tsa ipabalelo mo moepong wa magala Morupule me Patricia Nkuna a re ile ba moepo ba ipelela katego ya gore badiri ba bone ba hitheletse malatsi a le 207 go sena dikotsi mo moepong wa bone. A re se se hitheletswe ka tirisanyo mmogo gareng ga babereki le bana le seabe. Today is about reaffirming tshimolediso ya maitama a rona mo tsatsing leno e botlhokwa ga se puo hela ke sela e re batang go e sala morago go hitelela maitama a rona a go hema dikgobalo le dintsho. Re tswelela ka go ikana gore moepa Morupule coal mine o tla tswelela babalesegile mme re tlhokana le go diragatsa seo. Maitamo a rona a mašwa a bopilweng a supa bokgoni jo re nang le jone go tokagatsa seemo. Go bereka ka nata le tshireletsego e kwa godimo babereki go kgontshitse gape gore moepo go ge dingwaga di le 24 o sa kwadise tategelo ya botshelo e manang le dikotsi tse di diragalang mo moepong. Le fa go ntse jalo mookamedi wa Morupule coal mine a re le fa ba itumela dikatego tseo o kgothatsa badiri gore ba seka ba itebala. First, let us celebrate an achievement that is truly remarkable. 24 years without a fatality. This is a testament to your dedication, your vigilance, and our collective commitment to safety. Pele tari itumelele phitlhelelo ya ngwaga tse 24 go sena yo latlhegetsweng ke botshelo. Se ke bosupi jwa bonokopilo jo le nang le jone mo tirong ya lona. Mongwe le mongwe yo ga tsatsi leno o na le seabe mo go direng gore moepo o nne o babalesegile. Mme ga re a tshwanela go nna le boitsemo mo tirong jaaka sekano sa rona se bua. In doing that. Now the strategy itself, ra re ke #0harm, our pledge, our purpose, our pride for excellence. Ha re ka gakologela la ha ile sengwe hela se le sengwe hela mo puong tsotlhe kana dibui tsotlhe tse neng di le we will become better individuals if we remember just the one. Ha re ka gakologela bonnya jo re bo utlwileng tsatsing leno re tla nna batho ba botoka. Bonnyane jo re bo setseng bo ka re kgontsha gore re nne re babalesegile mo tirong. Rotlhe re tagano go bereka mme se se botoka ke go boela mo lapeng re babalesegile rotlhe. Key thing is that we all come here to work, but what is important is we must all go home. Bereki botlhe ba moepo ba kgothaditse gore ba tshele ka maitama a go ipabalela mo tirong ka e le one tsela e papametseng ya go netefatsa gore moepo o tswelela ka go hithelela maitama a ona a go hema dikotsi le tathegelo ya matshelo. Gabriel Mereki, Botswana Television, Phalape.
go setse go fudisitswe babereki ba heta 13 ba molwane wa Martinsdrift le ba malapa a bone se ile go tsibogela seemo sa metsi a gorogang ka bokete a tswa mo nokeng ya Limpopo. Mogolwane kwa tota molwane o tsetswe ka mosupologo one le wa Afrika Borwa a rutle Mamosisiska. Le ke lehelo le le laolang bolwetsi ba tlhako le molomo, lehelo le le tlwaelesegileng ka go nna le mosuke wa dikoloi tsa megobagoba. Mo nakong ya gompieno lehelo le tletse ka metsi a leng gore a tswa gone mo nokeng ya Limpopo. Bogogi ba molelwane wa Martinsdrift bo ne ba tsaya tshwetso gore bo tswale molelwane o maabane. Bosheng noka ya Limpopo e ne ya tlatswa ke dipula tse di mashetla tse di neleng ka bokete kwa Gaborone metsi e mabapi le kwa Afrika Borwa. Noka e setse jaanong e penologa metshela metsi mo molelwaneng wa Martinsdrift o gokaganya mafatshe a Botswana le Afrika Borwa. Ka jalo seo se pateleditse gore molelwane o tswalwe. Mo bekeng e hitileng re taga kologola rena ra ntsha kitsiso mo setšhabeng go supa ha molelwane wa Passholt o tswetswe mme o ne o tswala yana morago ga gore metsi a wana le mantsi ka koo wa supega ka gore Passholt le Martinsdrift di mo nokeng e le ngwahela ya Limpopo ka jalo he matsi a gore go a kgokologetse ka kwano ke sone sa tisitseng seemo se a dirileng seemo se gore se nna jana mme ra ka tse gone ka tsatsi la bothano ra simolola go itemogela ga gola mme a re ka tsatsi la Mantaga ra hela re tsa tshwetso ya go tswala melelwane re go tswe mabane ra bona matlo a leng gore a mane a ha morago ga mea kona re simotseng hela re ba ntsha mo gone re ntsha dithoto tsa bone ka gore ka lesego go na le matlo a mangwe a leng gore a teng hela gaufi ha ile a Weybridge ba re a dimilione a ka nna mararo mme re ne ra nna ra tsa dithoto ra isa teng ko mme ba leng gore ke ba ba nna mo gone ra rulaganya gore bangwe ba bone ba itshupa bone ba ika gore nya mme nna ka ko ga e go gaufi bo ra mokgonami o mongwe a supa gore nyana nka tsoga ko Chadibe ra rulaganya gore ba gonne hela jalo mme ba leng gore ne ba sena boroko go tlhelele ka re itse gore bangwe maga ya bone go ngwa kgakala le ha re leng teng re letse rulagantse gore ba bone boroko ko mahelong a boroko e leng di guest house yalo ba sepodisi ba beile seemo leitlho ntse seemo sa teng 24 hours re batla go bona gore matshelo a Batswana ra leka go a sireletsa ka ditsela tse tsotlhe re mo pating ya committee yone ya disaster ene go reteretse pele ke molaodi so ba rotlhe re golagane gore seemo se re ka se lwantsha jang re kopane le bone maphata a mangwe o ne a puso a leng gore a mokgaolo ya Martinsdrift le tikologo. Bogogi jwa molelwane bo lebogetse tirisano mmogo le badirisi ba molelwane o le gone go kopa Batswana go nna pelotelele go fitlhela seemo se ritibala. Mamosisiska, BTV News, molelwane wa Martinsdrift. Dikhansele ya tswalla mme ha di tswalla modulasetulo wa khansele ya Serowe a tamelang Thaga o supile ha khansele eo e lebano ke seemo sa letlhoko la madi go tsamaisa ditirelo tsa khansele. Thaga a re dibuka tsa madi di supa ha ka ngwaga wa 2023-2024 khansele eo e hitisitse tiriso ya madi ka 45 million pula. Re Thaga o ne a bua se kwa phuthegong ya khansele eo e tsweletseng kwa Serowe a re utlwela mo Mario. Khansele ya Legare ke nngwe ya dikhansele tse di neng di lejwa di le ditona mo lehatsheng ka palo ya makhanselara le metsi e e okametseng. Mo nakong eno seemo se hetogile ha e sale khansele e kgaoganngwa go dirwa dikhansele tse dingwe tse di ikemetseng e bo e sala e le khansele ya Serowe. Modulasetulo wa yone Re Atamelang Thaga a re seemo sa madi sa khansele e ga se kgathise ebile go lebega se le kgakala le go tokagala. A re se bakiwa ke go abelwa madi a sa lekanang le gore ga ya kgona go itirela madi a bonalang go thusa mo ditsamaiso le ditirelo tsa khansele. The financial strain has resulted in cash flow problems. Seemo sa lethoko la madi se setse ebile se ama thata khansele ya rona go isa ditamelo sentle kwa bathong. Kgang kgolo fa ke gore go na le pharologano ya madi a re a fiwang go na le a re a tlhokang go a dirisa mo khanseleng ya rona. And actual expenditures. Modulasetulo o ne gape a tlhalosa ka dingwe tsa dithabololo mo kgaolong e di akaretsa kgokelo ya metsi ditsela magareng ga tse dingwe.
The district khansele ya Serowe e na le dithabololo di hera bongwe go tswa ko ngwageng wa madi o fetileng tse di akaretsa lefelo la ituso bodutu la mabuo le mo nakong eno kago ya lone e tsamaya mo go 60%. in procuring landscaping materials. Fela bangwe ba makhanselara bone ba re ba tshwentswe ke dingwe tsa dithabololo tse di saletseng kwa morago. Go na seemo sa ditsela se le hatselothe se district yotlhe mme gono go nka be go ile ga supega gore mo seemong sa ditsela tsa dikgaolo tsa rona tse di amilweng thata ke pula tota ra o tsena jang mo go tsone. Pula di sentse maboriji mo dikgaolong tsa rona ga gona sepe se rutileng a bua ka seemo sone ga seemo sentsalo o dira ka tsela e ntseng jang. Dikgang ka bontsi le tsa a di tshwere jaanong sebe sa phiri kana ke bona gore lehatshe la rona le na le shekere la madi le ha nne re solwetse gore dingwe di a o dirwa di a hala dipadile ka lebaka la gore madi ga ayo di a go ama ditiro tse e leng gore ke tsa dithabololo madi ra bona a ya go ditirong tsa letsatsi go leka go le go tamela batswana. Bosheng jaana khansele e ne e etetswe ke moemedi wa lehatshe la Ukraine mono Botswana. Magareng ga tse dingwe khansele ya Serowe e mo dipuisano le dikhansele tse di harologaneng ko lehatshe la Ukraine go amogana dikitso mo go tsa dithabololo le tsa boranyane. Love Mo Mario, Botswana Television, Serowe. Badirelapuso ba kopilwe go beela kwa thoko dipharologanyo tsa bone tsa sepolotiki mme ba tsepame mo go netefatseng gore ba eteletsa pele go isa ditirelo kwa setšhabeng go itsa go busetsa morago ditlhabololo tsa lehatshe leno. Se se buile ke mothusa tona wa dikgaolo le tsa ngwao Ignatius Moswane kwa phuthegong ya therisano le makhanselara dikomiti tsa ditlhabololo tsa metse le baeteledipele ba maphata a harologaneng a puso e le kwa Phalape. A re utlwa go itsone Sakeng ka pego. Jaaka ile maitlamo a puso a go neela batswana ditlamelo tse di maleba le ka nako badirelapuso ba kopile go tshwaragana go direla setšhaba mmogo ba kgothalele go isa ditlhabololo kwa bathong. Re tlhomame ka bodirelapuso jo bo leng teng ka jalo ka re a re bopagane re nne tšhaba engwe hela re beeleng dikgathego tsa rona tsa sepolotiki ko thoko o pehela yo o dirang ka botswere le ka bonatla ga a tlhaela re ta mo tlhatlhelela ga pala ka ntate ya gore ko boheletsong ja letsatsi wa ba dira boithatelo go dikgato di tla tsela ke tsamaiso ya botshelo. Go sa le foo bogore jwa metse le baeteledipele ba maphata a puso go akarediwa dikgosi makhanselara le dikomiti tsa batsadi le barutabana ba kopile go tsaya maikarabelo a go tlhokomela dikago tsa puso go itsa tshenyo mo go tsone. Go lemosega ekete mo nakong e le ntsi dikago tse tsa rona tse tsa di-primary schools di sengwa tsatsi le letsatsi ke bana ba ba tsileng go tsena sekolo mo go tsone mme re batla gore the PTA committees ba tsholetse serota molaetsa wa bone o utlwale mo ditsamaisong gore a ngwana mongwe le mongwe a rutwe go tlhokomela the school properties. Bangwe ba bana le seabe ba ba neng ba tsene phuthego e bana ba akgela ba supa se ba eletsang se ka dirwa. Re le di-VDC mongame ra lela sello sa rona ke gore se re se bonang hela ke mo go teng sitting allowance jaanong mme tiro tsa mo VDC malatsing a ga e sa tlhola e le boithaopo ke tiro. Ke leboga gore puso e ntšha ya rona gongwe e tla leka ngwana hela a tsamaya 10 kilometers 15 kilometers a ya ko Sinai le ra gore o tla utlwa eng ke kry-a gore ka jele o e bua gore ba balle bana yone ke yone go kgontsho mo baneng ka go ba tsamaya distance ka teng eno o bua gore go ka bonwa ditshadi le kae tse di ring yaanong ke lebeletse gore batho ga bana ditsha tsa bonno gongwe tsone tse ne re ka di bona tseo go thusa go tsosa itsholelo gongwe di ka go go tsa bonno. E re ka jaana motse wa Phalape o tsweletse ka go gola ebile o le maemong a mantla go ka nna ngwa ditoropo tsa lefatshe leno. Khansele e rotloeditse go tswa ka maano a go itirela madi go na le go baa fela mo pusong. Go itsone Sakeng, Botswana Television, Phalape.
ga re tlholemela yanong tsa mahatsha sele ditsudi tsa lekgotla la M23 tse di rotloediwang ke lefatshe la Rwanda di thupile batho ba le 130 ba ba lwalang le ba ba gobetseng kwa dikokelong tse pedi kwa Goma toropo e kgolo e kwa botlhaba jwa Democratic Republic of Congo. Ditsudi tse di ne tsa thopa balwetsi ba le 115 kwa kokelong ya CBCA kwa Ndosho le bangwe ba le 15 kwa kokelong ya Hill Africa ba goneng go belaelwa le masole a DRC mmogo le batlhabani ba lekgotla la Bwazalendu le le mempusonokeng. Ofisi ya ditshwanelo tsa setho ya lekgotla la ditšhaba e kopile gore go gololwe batho bao ka potlako. Ha e sale ka tshimologo ya monongwaga ditsudi tsa M23 tse di ne tsa tlhasela kwa botlhaba jwa DRC tsa gapa ditoropo tsa botlhokwa tsa bolaya batho a ba ka nna 3,000. Ditsudi tse go tlhalosiwa ga diangwanokeng ke masole a Rwanda a ka tshwara 4,000 mme di solofeditse go gantela kwa toropo kgolong ya DRC Kinshasa. Ka go la motlhagetso ke be ke di ba khutlo ka kwano ora le ora ke dikgang go go wena mo BTV News tla go sele se ke ya gago ka tsa metshameko. Motsara wetso moroka o sita ka pula a ke go leboge kgaitsadi ake one rabanteng kalaka tshane mme molwatsana o sa tswang go utlwa o go raya jalo re sebaka jaanong ga dikgang tsa metshameko mme dikgang tsa rona di simolola jaana mo motshamekong o le mongwe wa leke ya First Division ya Borwa o rulanya ditšong tshokologong eno setlhopha sa Notwane sa amogela sa Desert Nqahu ko lebaleng la SSG Monogaborone. Notwane ba tsena mo motshamekong o ba tsomana le ntlha tse tharo go palamelela mo maemong a boraro molokong. Setlhopha sa Desert Nqahu sone se na le mo letlhakore le lengwe se lwela go ka tila selepe sa magagane jaaka mo nakong eno se le mo maemong a bobedi go tswa kwa tlase ka dintlha di le 10 motshameko o rulaganyeditswe go simolola ka nako ya bongwe. Meretse re mo go tsa kgwele ya dinao mo katiso ya setlhopha sa Gaborone United Dimitar Pantev a re setlhopha sa gagwe se tla lwa ka gotlhe go ka fenya go palamela kwa setlhoeng sa loko ya FNB Premiership kgatlhanong le sa Mochudi Chiefs sekologong eno kwa lebaleng la Gaborone United. Pantev o tlhalositse se a bua ka ipaakanyo ya setlhopha seo pele ga motshameko o solofetswe go ka simolola ka nako ya botlhano mo maitsiboeng a rutlwe Pakostereke. Gaborone United ba tsena mo motshamekong o ba huparetse phenyo ya dino tse pedi go elengwe kgatlhanong le setlhopha sa Union Flamingo Santos mo bekeng e fetileng. Setlhopha seo sa The Money Machine jaaka ba itsege se mo maemong a pone mo lokong ka dintlha di le 34 go tswa mo metshamekong e le 20. Geo against Chiefs, one of the biggest matches here in Botswana. Another derby match for us. Chiefs is a big name, team with many supporters, but we're Geo, we know what we can. We trust in ourselves, in our potential like players and like team, and we're ready for this match. Atmosphere is good, positive. We collected 3 points 2-3 days ago. Match is an extra match for us, match in hand, so this match can send us on the top. Mo letlhakoreng le lengwe Mochudi Chiefs ba tsena mo motshamekong o ba sena go padimola setlhopha sa BDF 11 ka dino tse 3 go elengwe mo bekeng e fetileng. Maaparangwe mo nakong eno ba mo maemong a bosupa ka dintlha di le 35 go tswa mo metshamekong e le 20. Mo motshamekong o mongwe o tla tshamekiwa mo letsatsi leo setlhopha sa Orapa United se tla thungana le sa Union Flamingo Santos kwa lebaleng la Itekeng kwa Orapa. Metshameko eo yotlhe tla simolola ka nako ya botlhano mo maitsiboeng. Pako Sterek, BTV Sport. Re salefo mokamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo a re itutuntsho ya go tlotlomatsa tota itshireletso kwa mabaleng a metshameko a kgwele ya dinao e tsile go tlhatlhelela bana le seabe ba itshireletso mo metshamekong ka dikitso tse di tla ba thusang go diragatsa ditsamaiso tsa itshireletso kwa mabaleng. Lekgotla la Botswana Football Association le tshegeditse itutuntsho ya malatsi a mararo ya itshireletso kwa Francistown e tsamaisiwang ke lekgotla la Confederation of African Football a rutlwe Karabo Sebele.
lebala la metshameko la Obeditani Chilume le tla dirisiwa le lehelo la ikatiso le ithuthuntso ebile le maleba ka jana ke lone fela monogaele le tshegetsang metshameko e kwa godimo ya lekgotla la CAF. Ka jalo BFA e kokoantse maloko a bone le makalana a mangwe a puso a itshireletso a tshwana a sepodisi sa Botswana go tla go anywa dikitso tse di kwa godimo mo ithuthuntshong ya CAF Safety and Security ka jana fa go sena itshireletso e maleba kwa mabaleng kgwele ya dinao e tla bo e le mo diphatseng. Re lemoga gore ntse re na le dikgwetlho tse dintsi kwa mabaleng a rona tse le gore di re tshwenya mme ebile gape ne di dira gore go mo re ka nna ra nna le dikotlhao tse di tswang gone ko CAF gore metshameko a kgwele ya dinao mo Botswana di buya ka leitlho le le sa siamang. We've got 17 regions. E be re nna le Botswana Football League, which is our elite league. E be re nna le National First Division le women football. Me re na le other stakeholders like your BDF, your police, the stadium managers ba rena ba BNC. So all this personnel are represented here because ke bona ba le gore re bile mo gona gore ga go tera motshameko ngana re ba ka etsa motshameko in terms of safety and security ke bona ba re teletse ko pele. And also not only at national teams but le gore hela di league tsa rona go nne le selebego se le gore safety and security is paramount ka gore le our play rules and regulations di a buela sela sentle gore security is paramount at the field of play. Mfolo a re ithuthuntso e tla akaretsa dikarolo di le mmalwa tsa itshireletso kwa mabaleng. There's the protection of the crowd, the protection of the players, and the protection of the VVIP, and also the issues of protocol. So, tsone di khantsena ke tsone gore di lebile gore ga re di tshwere sentle. The crowd is protected, the players are protected, the VIPs are protected, the families that comes to watch the match are protected. Our protocol now is intact. Go na le ditsetlana tse re di lebelelang pele fa metshameko e simolola go tlhomamisa fa tshireletso e le ya maemo a go godimo. There are certain procedures and processes you do the checklist every day to make sure that how the kick off all this checklist in terms of safety and security have been cleared and we are all protected. Ba ba tlhatlhelelwang dikitso ba itlama go ithuta go le gontsi gore ba ye go tokafatsa tsamaiso ya itshireletso kwa ditlhopheng tsa bone. Ke initiative e lebegang e tla re tswela mosola thata ka ba CAF ba lebile gore ba tle ba oketse selebego sa kgwele dinao mono le sa itshireletsego ya rona re le batsamaisi, itshireletsego ya balatedi, itshireletsego ya le batsa karolo botlhe ka kakaretso. Lehatshe la Botswana ke la bo 20 go akola ithuthuntso mo Afrika mme tla wela ka la bona wa beke eno. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Motswana wetso dikgang tsa rona di wela ka tselentseng jalo mme ga kologelwa jaaka re ntse re tla re tlhalosa go na le metshameko mo National First Division mo setsela gompieno notwane e tshameka le Desert Ngau ka nako ya bone e tla re oura morago ga ho setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se bo se lebagane le sa Gaborone United ko Gaborone United Training Grounds e le jaaka re tla re garela tota dikgang tsa rona tsa nako ena ke leboge kgaitsedi yake a Mantle Meribabili yana ana re ranola ka puo ya diatla nna le wena go fitlhela re kopana gape tlhola sentle. The global state of affairs on illicit drugs and substances abuse, including tobacco and alcohol, is well documented. From published material